Ismael Mwanafunzi n'umugore we Mahoro bibarutse imfura. Ismael Mwanafunzi umunyamakuru w'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA n'umugore we Mahoro Claudine wahoze ari umunyamakuru kuri wa 11/2024 bibarutse imfura y'umuhungu. Mwanafunzi yatangaje ko kuri iyi tariki bakiriye umwana mu muryango wabo ariko ko nta byinshi yabitangazaho. Yagize ati nta byinshi ndi buvuge, urabizi Mwanafunzi ntabwo akunda ku buzima bwe bwite bujya ku karubanda, gusa twakiriye umwana mu muryango we ukaba iwacu. Ismael Mwanafunzi n'umugore we Mahoro Claudine barushinze kuwa mbere Nyakanga 2023 ni mu bukwe bwabereye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye mu busitani bw'indangamurage. Ismael Mwanafunzi azwi mu biganiro bicukumbuye, yabaye umunyamakuru wa Radio Sarusi ajya ku Isango Star aho yamamariye mu byegeranyo byasobanukirwa, ahava ajya kuri RBA mu kiganiro cya Waruziko, ubu akaba akigikora ariko anakora n'ibindi biganiro no mu zindi gahunda zitandukanye za Radio Rwanda. Umugore we Mahoro Claudine nawe yabaye umunyamakuru, yakunzwe mu biganiro bitandukanye byo kuri radio na TV10. Ismael Mwanafunzi na Mahoro Claudine ni bonkwe kandi basubireyo nta mahwa.